Aner malakan yam kanaz dial kontil yang ka raisni ka Nuer online TV channel. Biya kamal. Kajan gwasame to kon kalarum bana link shit kamuguyen video ma gwasame video me kaneti shit thiay which ka unit state gor jeno bayalat lera me ka kore yo biya joro biya jalin kamalade ka jen video me kan kono ni ame jiram jidit kanor online TV channel gor jen en jen der subscribe ko der notification be aler jetwain ko der lerde kan chamala chukaji gwasanda na pai kalarich chuje paru jen oba bi shar bi ja gor pinga kor ka mishi video shije gwich ano re wich ka South Sudan ka jan gwasa me ngai chit ka ngai kone tel malantama ngai kone no chi kore chi ka tung tuok kum kir me yadit me lat kanana wala jan chi kana jegan wala target yen o bi ka SPLM IO bi kan kanak ki bi kan ka jujre wich ka South Sudan ko be shutel pard mi chal ka SPLM IO la pad SPLM IO chol kanen we a pad Nuer ka kuje mo baja yi crash ke baja dak ajen en chakul nenen wo chikan ga yan kan kwar SPLM IO dial Dr. Yama chate ga juba ka detention menene dial ko kende la kwar chaka yan re ka juba chen mo ngai kona so ontam to ko ron wanta gatin mlat kono mo gwasa me ne ti chala do ke de ni ti thiay ka yunte state ano jan ban lingono chala do shi de ni Nueri ti pinkir ma yadi shi ka unit state re which ka bintio shi ka thiay ken shi ka work kuumɛ SPLM IO shi ka thiay lo shi kan kir ma yadi ti kana lok biya joden biya jeling yo manlat kana en wuden shi thiay kana de ni ka shwale kolona kuntut chuk na wuda raj gwaz me shwale kuntut chuk aran SSPDF South Sudan People Fund Force no one lo jan gwaz dana teten aram kel pinkir ma yadit duno she kula ladno shetia intama she ko kuumɛ SPLM IO chala do shetia kene deni ti shop ke kudang bakel widi jan bangwan deni kur dang bakel widi jan bangwan wakan dial jelkan ka mechidit ko kan ke deni jelkan ka mechidit shigarodian mat ka kuumɛ SPLM IO and take a good county and tamaka ka good county ka unit state jan gwada dana shika thiaitin ke shika rodian marka kuumɛ SPLM IO ten shala dano ami gwalong ko shika rodian watch ka kuumɛ kirma yadit ke kuumɛ jan menang na Nueri ko la use na ga Nuerten content kel ga ko bikan Nuer bikan kanak so shi deja me cha chula no ngwano shande liu ka do shane ga denak ngwano bo kuje do dien ko bagang naka so no mo agenda en chalat bana video bana je nyok mi link kona kel ka do badan en charoje me je kwen ka ja ani bu kon link kel gor je en wodi yan run palpin kel yangda ani chana je link kel kon dial ayo viva Dakatu viva Division 4 viva Brigadier viva Republic of South Sudan Unity State Bentiu Shadiel Payam Declaration Message with Council. I, Colonel Kuntut Cho, and my deputy, Galwa Manyang, hereby informing the entire community that I am the former White Army of Shadiel Payam of Bid County. I would like to declare myself to SPLM IO under the leadership of Sector 2, Division 4A, Brigadier 3, led by Brigadier General Malek Witornya. This declaration consists of the following officers with rank 2 Colonel, LT Colonel 8, Major 16, Captain 24, First LT 36, Second 44, Total Officer 122, and all soldiers 516. Therefore, I would like to acknowledge that the facts I would be the soldiers, potential participant under the leadership of SPLM IO. Viva SPLM! Viva! SPLM IO Viva! Viva! South Sudan Viva! Viva! Viva Dr. Machata Indorgon! Viva! Viva Sector 2 Viva! Viva! Viva Division 4 Bargate Viva! 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 Viva!
chit commercially ngo agenda dan talk ko biya ngajano en kuumɛ kirm yadi kajan gwasame la target de oben wor be connection commercial already me nen gan wor content core en kirm yadi you know der gwalon ko ntama kajan gwasame tele force ne to sha integrate kiri amad gwaskel ba ko cholo no kuumɛ South Sudan SSPDF ne de content ke de ne jane rudi ndial ka jang ne de ko kena content ten chan kan gan wer content ka kuumɛ de kir ka ne to moja ne ka yoko bugun wer na ko den woro me ke li kor me ke li o ban wer ba kana okay ne ram kana nga this time be nga no gurno ba ji target ba ji nak pointen kir me yadit ko kir me yadit nga je no gan wer ka lonka kuje mo ba ga use yo ajem nen yana mantama kir use Nuer politician you know la try to against Nuer community chol kan gamen jejen borono ekene ke terrorist group ne to mon lokana Nuer di yene kundi nge chol no ke terrorist ne ite wanang na kan gwa dan te gaten chin Nuer men jene buga na kulo la da jek re winiken kam la jene panken kan jango eke di ni South Sudan buga na bunak chigme dan ne kana ka nasser you know anyok shika kon bombard ke renyale ne tiyos kana chemical against your own people ka biga praise chole ken woken kuumɛ bine ya nakan gwada tiyenteno so Nuer should come first Nuer de ban kenyam anu de dor de janak jintire kuumɛ ka lanwar chitere kuumɛ ka lo jinjang mular jeno ana Nuer shio logo janko jangbo kane tega ne ken chalke dinka so chideu lene ne go kene ka kune ku ku gele lok ko ile la jake wonnek ne ku so like go no rune en bete yo karwada ken bichengo ken bitego ka jano jug jen wona kane ku so she would me she chulu no bela to pinkir me yadit ko ne wan chaka misled by the way ne wan cha weekend chaka yara yo she gwino dong did na did ka gang kan number 1 and lat ke no bijina date o jen bana bi ka gang bi ting na bi gang mi ay jogo no won na kuna la won nagde so mu gor je wi ko de ko rejine ne mu dong ku yene nyingi joy da di ne te kana mai ka wet but kir me ya did go can were look a threat so they have to use ngade ne de kon la ne ken Nuer politician Nuer soldiers still content pin de ka yo agenda na to anyok mi shaje linga no sha salary ni sha ka to ka kap awude shal ka bul melen gor ka no jane bo pin ya bala ko South Sudan kamnat ka yo jen ku nen no yat ka mai ko bi machu yot ite loidu ichi kap ka yo ka jina wa nang ni je so somebody mo yo ka jaga ji o wer kor how do de yo kule enjoy de lo tet ka yo kabe mo yo ka wa jenak you know but God will do the larene from there what do you think there ramogwa is better ko de te kel ganeko manak ki bible na kel ganeko so jana danen to kan tama so wuda me kane de inga de chop ko damba kalu jen bangwan shika thiay jen kane deputy de kel chole galwak mi jen do dana shelat ke jenen jen chole kuntu chok kolina che kane ne gade ku damba kalu jen bangwan shika thiay kan dial so jen do ba shelat no jen dana gurno dong de yen ling chana nyok ling nyok do ba dana roje ke je ka kora bana je ga do ba dana de ko okay viva Brigadier viva viva Republic of South Sudan Unity State Bentiu Shadi Fayam Declaration Message with County I Colonel Kuntu Cho and my deputy Galwa Manyang hereby informing the entire community that I am the former White Army of Shadi Fayam of Bid County. I would like to declare myself to SPLM IO under the leadership of Sector 2, Division 4A, Brigadier 3, led by Brigadier General Malek Witornya. This declaration consists of the following officers with rank 2 Colonel, LT Colonel 8, Major 16, Captain 24, First LT 36, Second 44, Total Officer
122, and all soldiers 516. Therefore, I would like to acknowledge that the facts I would be the soldiers, potential participant under the leadership of SPLM IO. Biba SPLM. Viva. SPLM IO Biba. Viva. South Sudan Biba. Viva. Biba Dr. Machata Indorgon. Viva. Biba Sector 2 Biba. Viva. Biba Division 4 Bargate Biba. Viva. Biba. Viva.